Sarkar lai pui na MBBS zirna Mizoramin seat a CHANCHIN chu ti top ani a hei hi Mizoramin ama Puala Medical College anei to wang ni in Mizoram Sarkarin asoi Rotiak khoina ni asoi lengteramami chu Chief Minister Mizoram thanga Huan ani ti a enkol tu ten voina antlo in anlo shilti ZPM in ansoi Jibai ule tu na CHANCHIN Kim Changzokin Sarkar lai pui na MBBS zirna a Mizoramin seat a CHANCHIN chu kumina tangin ti to pani a hei hi Mizoramin ama Puala Medical College anei to wang ni in Mizoram Sarkarin asoi Sarkar lai pui nuaya Health and Family Welfare Ministry in Nimin Khan State Trend Khat damdoi lam zirna a nufwal bi tetana kumtin Central Pool Kwata atanga MBBS le BDS seat apek chwa thin chu ati chwaka heta hian kumdanga seat CHANCHIN anmani Puala Medical College nei to te chu seat pek an ni lo hloma chung te chu Mizoram tiamin Arunachal Pradesh Manipur Daman and Diu Dadar and Nagar Haveli anni a Mizoram bi khian nikum Khan Central Pula MBBS seat Sompariat le BDS seat pasari achanga MBBS big chu kumin hian hu anitalova BDS a po seat nga chau achangta ane heti lai hian Manipur Medical College le nei velo Meghalaya Nagaland Lakshadweep le Sikkim te chu seat pek chunzom zelanni a heng state te hian nikum lama seat anchan ayatam anchang hlomani Central Pula Mizoramin MBBS seat achantak lo chungchanga hian voin Khan Higher and Technical Education Department chuan thuchwa siamin Mizoram Sarkar chuan Zoram Medical College ZMC din nan Sarkar lai puya tangin sumtam tak don ani a nikum lama Khan atho khat nan ZMC a hian MBBS seat za manga bultan ani a kumina po seat za bok pek ani le dona Mizoramin ama Puala Medical College ane iveta kawang hian dan angin Mizoram chuan Central Pool Kwata atangin MBBS seat hi adong ve thei talova Central Sarkar mu dana Mizoram chu manike ading theile puitling to ang alonita a hei hi Sarkar lam atang chuan thilomom tak ani zok ani anti Central Pula Mizoramin MBBS seat changlo ma se NEC atangin MBBS seat sompatni le BDS seat pasari chu Mizoram hian achang thova Zoram Medical College MBBS seat za omzinga seat somsari po Mizo zirlai te tan hauni in heng seat somsari te hi no kha vek ani to ani Rotiak khoina nia soi lengtaramami chu Chief Minister Mizoram thanga Huan ani ti a enkol tu ten voina antlo in anlo shilti ZPM in ansoi lengtaram hi ZPM General Secretary pasari in antlo a Rochi khoina mun hi Chief Minister Mizoram thanga Huan ani ti a enkol tu ten anlo shilani ZPM General Secretary te hian Mizoram Sarkar flagship program noaya malak na pui bertur nia Chief Minister in alo soito Chin ruwa mga intawdel tura Mizoram Sarkar malak tumdan zir chiang tura helai mun hi tlo anni ti ansoya ansoidanin tuna hian rotiak sangli vel phunani a phunbel na tur hun zau tak ruwa mansa a oma rotiak khoina munata na ruwa man hi adung meter zathum le awang meter som vela zau ani a greenhouse puana khu huam chung fit zabial vela rotiak te hi fit khadan zela phun ani hloma phun bel na tur mun all zau tak thlofai sa RA ka siam leitha phulto a ombokani helai Huan enkol tu te chuan July thla khan rotiak hi sangthum alo thlenga August thla a sing khat alo thlen belti anmani tlo tu ZPM shwai tu te chu anshila anputen anshil dan chuan heng rotiak te hi South India atanga lo kalani Zonet changin Huan enkol tu te chuan helai muna thil omdan en hian Chief Minister Mizoram thanga chu zingkara akhat tokin akal thina afapa in atlo thin boka helai muna malak na mo phurtu deu ber chu puro puyani in an soi Sarkar lam mi emo department lama mithiam emo in an tlo to MT Zonet chu tiang mi an lamu lo thu in an chang thung Rochi chin punna mun tlo tu ZPM shwai tu te chuan thilom dan an mu atangin Mizoram Sarkar flagship program ti hlotlin bultan na atan Chief Minister chuan rotiak sublight na a mashwai atum nia an ngai thon soi
Sarkar flagship program noaya malak na pui berturnia soy ruwa mga Mizoram ain tawdel theina tura malak na tura Chief Minister Puzoram thanga hian June thla Assembly budget session lai khan rochiak alo thlen twai be se ani thu house alo shil to a July ni som panga a horticulture department in na thok tha choi moina andon aman puina a rochiak hi hapta thara a thlen be se ani thu asoi boka heti lai hian horticulture department in RTI zona an chana a rochiak alo thlen thu sarkarin ashiat lo thu te supply turin tender po chwa alani lo thu le achi supply tu tur po thlanfel alani lo thu an soi thungani Mizo puan pahni tollo puan le puan sei te chu Mizoramin nei tuni na anei ta a Mizoram ni lo mundanga tanga ta chwa ve phal ani don lo Ministry of Commerce and Industry Noya Department for Promotion of Industry and Internal Trade chuan tollo puan le puan chei nei tu ni na geographical indication GI hi Mizoram ape ani GI hi bungrwa le thildang engpo asiam chwana mun bik nei tuni na ani a chu huna tanga siam chwa te chu athale adik aninge ti finfiana ani ngal bokane Department for Promotion of Industry and Internal Trade hian tollo puan le puan cheita na GI Mizoram ta na pek ani thu hi nimin khan thu chwa siamin atar langa thu chwa tarlan ani dan chuan tollo puan hi kutata ani a aizol le tenzol chu ata chwana mun pui berani ti tarlan ani puan chei hi mizo puan zinga amoi berzinga mi ani ti po Department for Promotion of Industry and Internal Trade thu chwa hian tarlan ani a he puan hi mizo meichia zongjongin an kol ngei thin ani thu te mizo ten kut ni wang kha a an ven rimber ani thu te thu chwa hian tarlan ani Assembly Speaker Pularin Liana Sailawin President Nena Lekha Thonin Mizoram Governor Nget Da Thwai Turin Angen Pularin Liana Sailaw hian India Independence Day voi somsari pathum na neya Governorin Sombik te thingpui a inpui thin na hun at home programa Governor Pujagdish Mukti a omlo chu Raj Bhavan mai ba ka Mizoram puma alangsar hleti asoya Pujagdish Mukti hian Assam thutin Mizoram chu amui telti alekha a hian aziak langbok Pularin Liana Sailaw hian kumsang hi sompali nuwa Mizoram Governor Turarwat mi pariat te mingpo alekha a hian aziak langa Mizoram omchil tu Governor da anilo chuan Central Sarkarin Mizoram angai saklo nia ngai na thinlung mi puya athlentir theiti soin Governor Nget Turwat Thwai Turin President hi angenani Speaker Pularin Liana Sailaw hian alekha hi DO letter in athona Prime Minister le Lok Sabha Speaker te akopi athon tel bokane Mizoram Merchant Association General Headquarters Shrai Tu Ten Mizo Ming Hoa Namdang Dor Kai le Namdang Sumdong te in lwa nei tu te chu lwa tir to lo turangen na le kha tukin khan an pe chhun zom tun trum hi mi ma ten hemi konga an malak trum ni na ani a mi ma Shrai Tu te hian chan mari ko na tanga tranin bong kon an tuam zo de uveka Vishal chu an lawin hon lawa wangin a building nei tu te pek mai ni se an tibok mi ma Shrai Tu te chuan Mizo then khat an ming namdang ho tir tu te chuan poisa tlem te lo in Mizo nam himna an shal mekani an ti a mi ma chuan kan ram le nam chan turin thei top an chwa chun zom zel don ti an soi sarkar omto tele tuna sarkar point ILP chungchanga ma an lak dan chu an du khop lo awangin mi ma hian be chun zom zel an tum thon soya AMC in an permit pek te an fin fia lo lenia an shat thu an soya permit an pek a Mizo min ni si vai lo thu an tam hle ti an soi AMC licensing regulation chu Mizo nam chimpil na tur dan ni hiala an ngai thu mi ma hian an soi bok Information and Communication Technology ICT Minister Purabat Romoi Roite in mobile phone signal thale internet connectivity in thingtlang munkil khorzok te athlen vek theinan sarkarin ma alati asoi hethu hi voina tuipui ral zirlai polin zirlai lomna income aizola an buat sai man puin asoya mobile phone signal le internet service pechwak tu service provider te chu ko khomin sarkar du dan hi shil ani to ti asoya sarkar be sei anga na an thoklawani chuan thunei tu sang zoka an chungchang thlen po sarkarin a hre don lo ti asoya an na tho po ICT department in uluk zokin avil reng don ti asoi purobat romoi roite hian zirlai te chu sarkarin HSLC le HSSLC te lompuina apek thin laptop dong thei ngei turai
inzir turin a fuyani istui puibial tu MLA puram than moi po inzir lai te fuina thua soya abial chunga zirtir tu ai kalla mi som paria te chu zirna ti chetu anni awangin son chwa vek anni ti asoya tuna sarkarin zirtir tu alak chaume ka tangin an mun ruak no kha ani ang ati he inkhoma hian TZP huam chunga kumina HSLC distinction na pass te hena puram than moi hian laptop ahlana MCS tling thar le degree nei thar te hena choi moina thuziak an hlan bok Social Welfare Minister Dr. Kebe Chuan Longtlaya Lairam Rescue Center Saktran na turlung vo in khana phum Lairam Iswa Krista Baptist Kaushan Nwaya Lairam Social Mission te malak na saktur Rescue Center hi harsat na sang nei te panthei tur ani dona LKBK Central Mechepol chuan budget in siamin cheng noi somni mangin bultran mekani LKBK General Secretary Reverend B Zazona Laile athop puite lungphum in khoma hian an telani Dr. Kebe Chua hian Mizoram Christian za in Chalrama Thalai te rui hlovanga an boral fo chu lungchia thlakati thuasoi Dr. Kebe Chua hian District HNVT Hospital cheng noi somriat panga senga sak mek po a enfia building sak mek chu du anga alen lowa wangin a chong ni na om tura Rahman dispensary chu sonin tuna an sak mek sira ram ola sakni seti in Rahman na asiam puya cheng vaibel che som paruk senator Eklavia Model Residential School chon hurama sak mek po a enfia bok Champaya Excise and Narcotics Enforcement Staff Duty 10 Champai le zo khothar in kara Mexico pakhata tangin methamphetamine mom singa zanga anman herui hlo hi zinbek siam danglam chhuat nwaya thu ru kani a anei tua po tinsian monga kumsom nga tahan Myanmar cheng nia in chal chumanani rui hlo hi tunlai twal chung shal na a chutin cheng noi somsari panga sing sari le sanga man ani Tinsian Munga hi NDNPS Act Tlochanin Tuboy Siam Sakani a Champai District Hospital a Atrisel na Enfia vo in Chanu Khan District Court a Shwayani a Champai District Jail dalu ngalani Serchip Leimin Wanga Chat Tok Tana Serchip Sub Headquarters YMA in Vebura Kona Cheng Noi ni Sing ni Sang Thum le Zaruk Somga Panga Muani Serchip Sub Headquarters YMA Hian Kumin July Tla a for Wa Tuitla Awanga Van Duaina Toka in Le Lauchan Te Trantuinan Branch Somni Pariata Vebur Akonsaka Branch Somni Atangin Cheng Noi ni Sing ni Sang Thum le Zaruk Somga Panga Muani To a Branch Shang Le The Lut Lo Te Po in An Khonzo Thokhat To a Karle Thotrania Thelud Vectura Rahman na siamani a hemi nu hian adong tu turte an hlan donani Border Security Force 159 Battalion Commandant Pubiner Paul Chuan BSF te chu mipuite veng him tur ringota ramria om an nilauti soin mipuiten man son theina tura kong sanga an mani tranpui chu an thil tum lian takani ti asoi tukin khan tlabung bazar bungkona YMRuna Civic Action Program mangin 159 BSF Battalion 10 in fiam na man ruwa chi sang an sema thilpek Lanma at Husaitu 159 Battalion Commandant Chuan Sipaiten mipuiten nen tho ho na thatak nei an du reng ti soin tranpuyan ngai na apia nga ti thei an nei chuan thei top an chwa puidon ti asoya Civic Action Program chu ramria cheng te dom kan nan tangkai taka kalpui zelani tur thuasoi Civic Action Program noya infiam na man ruwa sem chwana inkhom hi YMA Tlabung Branch President Puzau Kunga Sailawin kai shwain Tlabung Village Council Tlabung Games and Sports Association Shwai tu te baka Tlabung Welfare Aizo Shwai tu ten an man puya infiam na man ruwa chi sang baka water filter engemozat semani bok Civic Action Program hi sarkar lai puya Ministry of Home Affairs in ramria mi puite dom kan na turata na adwan ni in Border Security Force 10 an huam chunga khotlang shwai tu te nena inron khomin kumtin an mangthina ni Mizoram Amateur Taekwondo Association Mata Buat Sai 26 Mizoram Taekwondo State Fresher and Refresher Course to Nimin Le Nimin Pia Khan Mata Hall Republic Veng Klanga Zo Felani a State Referee Somthum Patni in Tratakin and Pas Chuak State Referee Course Hian International Referee Master Joseph Tansangan Zirtirna Apea Theory Le Practical Lazirin Anikhatna a World Taekwondo Rule Tharber Team Competition Kalpungte Anzira
pumse in el na THAR freestyle pumse bot sai dan tele akai shwai dan te anzirbok anin hi na technical official poimo na le taekwondo Olympic Games kalkong te anzir haule ani mata senior vice president master VL Soma chief technical director nibokin taekwondo state referee kalkhom te hi international referee thlenga exam theitura in bot sai turin afuyani mata chuan state referee za somkwa panga national referee somthum pakwa le international referee pathum anei to ane Amdveng Taekwondo Club in Tunhaya Mizoram Amateur Taekwondo Association Board say Taekwondo Fight League an champion for in Khan an lom champion lom na hi PNE minister Puar Lazilian le sports minister Purobat Romoy Roy te ten man puyin in family te fui na thutsa an soyani Kobel Students Union in Andin Cham Papualin vo in Khan dam lo amamo apiang te man turin thisen unit somni pakwa an pe thisen petu te hi mi pa somni parukle meiche pathum an ni a an thisen hi Aizo Civil Hospital Blood Bank ka kalchilin an pe ani thisen petu te hi bel to MLA Deputy Speaker Polalrin Omale Kobel Welfare Member 10 an Troy o mani MSU sub headquarters Thingsai po in Aizo Civil Hospital Blood Bank vo in Khan thisen unit somni pasari an pe a apetu te hi mi pa somni pakhat le meichia paruk an ni Longtlai Bazar Veng Presbyterian Kaushan Pavalai Polin an Kaushan chungkwa a khosak harsa chungko pakhat chen na tur in an saksak hi aroi to a tlumai theidin munading ani awangin Kaushan committee in abul nan cheng sing thum Pavalai te kuta ape a Kaushan Pavalai hian cheng sing khat tho belin in hi an saksaka in sakna tur chak hi mi thanem ngai ten an tho khom bokani vo in Khan Aizo la kholum library Celsius degree somni pasari ani a avo library degree somni ani hemi chung hian ra millimeter som asurani naktuk pathiani achwan kholum library Celsius degree som thumvel avo library degree som pakwa velani rinani jingdarli le minute som nga panga a ni chwa kanga tlaidar nga le minute som nga pakhata atlale ang